داعش هر هول ددا دفه دمه خبرخستن بکه خب بده سر هفو دن ام دبینن گلک جاران ورده ایریج دکه لوی داری خبرخستن دکه لیل برانبروی اپراسیون خورد جهانه اریداوی تیمن اپراسیون لشکری تول انگریدای هزن سوریا دموکراتیک سرچ‌eteyekî مزن داعشê li bajarê Hesekê kir. Li gor ku yepekê ragihandiye ev operasyona han bi hevkarî û koordîneya koalisyona navnetewayî pêk hatiye. Li gor daxuyaniya YPG serçeteyê girtî rêveberê beşê lêkolînan Daişê ye û wî deverên pêkanîna êrîşan destnîşan dikir. Navenda ragihandinê ya YPG got ku ev operasyon berdewamiya têkoşîna hêzên Sûriya Demokratîk a li dij şaneyên Daişê û bidawîkirina wan e. Her wekî ev riyeke bo aramkirina herêmê û parastina wê ji gefên terorane ye.